Pa ja sam tražio istinu. Ja sam htio da vidim šta je to, šta je stvarnost, šta je istina, šta je nešto sa čime mogu da živim i nešto što može da me održi u životu i u najteškim trenucima života. Uvek sam mislio, ako se budem našao u pustinji, kao što vam tada treba voda, šta meni treba u životu što će mi biti ta neka voda. I onda sam otišao u Indiju, da tamo tražim tu istinu i da tamo tražim način i put života. I družio sam se, bio sam i u crkvi, i bio sam i sa onim saduima, bio sam i sa svim tim religijama koje postoje u Indiji. Bio sam i baštovan kod budističkog kaluđera koji se jako lepo brinuo o meni. I onda sam iz njegovoga toga manastira gdje sam živeo otišao u Rajasthan, u mesto koje se zove Ajmer, i tamo sam postao musliman, a tu je mezar jednog velikog čoveka, Muhyiddin Čištija, koji je iz Medine došao u Indiju i koji je doneo sa sobom islam u Indiju. Ljudi su kod njega došli i primali su islam, Hindusi, zato što su kod njega vidjeli neku duhovnost. I sada je to mesto nekog hodočašća gdje svi dolaze i uče šta god im treba, mole se Bogu tu, uče dovu i tako da je to jedno jako živo duhovno mesto. Ja sam tamo proveo otprilike pola godine. Živeći tu sam i klanjao, tu sam i učio te osnove islama. Čim sam postao musliman, oni su mi rekli da idem kući. Idi kod svog oca. I onda sam ja morao da ih poslušam i otišao sam na željezničku stanicu i onda sam ostao ceo dan na željezničkoj stanici i vratio sam se tamo i poslije toga sam ostao pola godine na tom mjestu jer to mi je bilo potrebno u životu. Potrebno mi je da imam neku duhovnu hranu. Prvo da ima Boga. Stvarno da ga ima. Da to nije neka bajka. Onda da je taj Bog aktivan Bog. Da on učestvuje u našem životu, da se on brine o nama i da nas on voli. I da taj Bog isto želi nešto od nas da radimo. I da se taj Bog nalazi u islamu u smislu razumevanja koncepta na koji način prići tome Bogu. Ja sam došao do zaključka da je islam najistinitiji put ka Bogu. Da me taj put nikada neće ostaviti negdje, na primjer kao kad idete kolima i najedanput autoput je završen. I poslije toga nema ništa. Morate kroz blato da idete, gotovi ste. Ovaj autoput ide skroz do Boga. I mostovi su tu, sve je tu. Nema nikakvih. Što me približilo tome je da u islamu nema nikakvih priča i konstrukcija i maštanja o Bogu, nego ima jedna istina o Bogu koja postoji u Kur'anu. Sada, kad se čita o Bogu u Kur'anu i kad se pogleda svet oko nas, onda se vidi da taj svet svedoči onome što pročitamo u Kur'anu. I vidimo da je taj Bog živ, da je taj Bog uvek sa nama, da je to jedan aktivan Bog, ne onaj koji spava pa ga treba probuditi. Na primjer, u Japanu ima takav običaj da kad se dođe u hram, onda se 2 puta pokuca na zvono, to je da se to božanstvo probudi, i onda se, kad se završi molitva, 1 puta pokuca na zvono, da to božanstvo može da ide da spava. I to su vere koje su ljudi izmislili, a mi smo maštovita bića.
Allah dragi nam je dao da mislimo i da zamišljamo i da izmišljamo. Tako se prave filmovi, tako se pišu knjige, tako se pričaju priče. Međutim, Islam nije priča. Islam je istina. Islam je istina koja je nama data, način života. I ja sam shvatio da je taj način života onaj koji će me dovesti do moga cilja, a moj cilj je da imam duševni mir. To je moj cilj. Da mogu da budem pomiren sam sa sobom, da se očistim od onoga što u meni ne valja. Moj otac je meni uvek govorio, caruje, snaga klade valja. I ja sam nekako od njega naučio da mislim. A u celoj mojoj porodici bili su ljudi koji su mislili. I kao takav nisam mogao sebi da dozvolim da mi neko govori šta da radim i kako da se ponašam. Nisam hteo da budem jedna bezličnost u jednom moru bezličnosti gde smo svi jednaki. Ja sam u islamu našao tu slobodu da mogu da budem ono što sam, a to što mogu da budem treba svaki dan, stalno, svakog trenutka da radi na sebi. Da postanem bolje ljudsko biće, da postanem bolji čovek, da postanem nešto sa čim ja sam mogu da živim i sa čim ja sam mogu da odem da spavam i da me ne boli glava, da sam nekoga slagao, da sam nekoga prevario, da sam nešto loše pomislio. To je cilj, živeti sam sa sobom i izaći pred Boga stalno. Ja ne čekam sudnji dan da bi izašao pred Boga. Meni je misao o Bogu ta koja me gura da želim dobro, koja me gura da mislim dobro. I zato to sam našao u islamu. Podršku dobrote sam našao u islamu. Način života dobroga sam našao u islamu. U islamu sam našao jedan život koji je stalno aktivan. Čovek ne može prestati biti musliman. Dok na drugim mestima ljudi ispoljavaju svoju veru jedan puta godišnje ili 2 puta godišnje, ostalih dana su Bog zna šta. Mi smo muslimani ceo dan, celu noć, svakoga trenutka. A ne možemo biti muslimani ako nismo u dodiru sa Bogom. Ako ne mislimo na Boga, ako ne mislimo na Allaha, na onoga koji nas je stvorio. I meni to prija. Ta duhovna hrana mi prija. Ja to volim i želim da i drugi ljudi zavole, jer je to dobro. Još nikoga nije to oštetilo. U Srbiji se dogodio jedan veliki proces islamizacije. Mi smo imali jednu, kako bi se to reklo, imali smo jednu nesreću. Specijalno što se Beograda tiče. Beograd je jedno mesto koje su od početka, od postanka Beograda, svi želeli da imaju. Ovde su prvi Kelti bili. Kelti su napravili Kalemegdan, osnovu Kalemegdana. Posle toga su došli Rimljani koji su oterali Kelte i oni su dozidali Kalemegdan. Onda su došli Turci pa su ga oni još više dozidali. Zato što se nalazi na 2 divne reke, tada su te 2 divne reke imale čistu vodu, pa se ona mogla i piti i iz nje se moglo jesti. I onda su ljudi rekli ovde je lepo živeti. E sada, kada su Turci došli, pre toga je ovde bio islam. U gori, tamo gde je Dragaš na Šar planini, postoji džamija i postoje pisani podaci
koji kažu da je ta džamija podignuta 1300. godine. To je znači pre bitke na Marici i pre bitke na Kosovu. Tako da to pobija teoriju da je Islam došao ovdje ulaskom Turaka. Islam je ovdje bio pre Turaka. Sada izgleda po svim tim podacima da su ljudi koji su bili trgovci negdje u Siriji došli na Šar planinu, zavolili je i napravili džamiju zato što je mesto nosi vrlo sličan naziv kao i mesto koje se nalazi u Siriji. Odatle to počinje. Sada ovdje su i ranije dolazili trgovci, dolazili su preko Dubrovnika, dolazili su po Bosni, dolazili su svuda, ostavili su svoje tragove. Međutim, kada su došli Turci, onda je počelo građenje džamija, onda su se oni naselili ovdje i onda se, na primjer, napravila i ova naša Bajrakli džamija u Beogradu, o kojoj postoji nekoliko podataka. Jedan je da je napravljena 1521. godine, kada je Sulejman Veličanstveni ovdje došao. Tu je bio njegov šator i običaj je da je sultanov šator da se tu napravi džamija. To je jedna teorija. Druga teorija je da je napravljena 1625. godine. Treća teorija je da je napravljena 1675. godine. Uglavnom, kad god je napravljena, to je najstarija stojeća kuća u Beogradu. Nema ništa starije od nje osim Kalemegdanske tvrđave, ali to se ne računa kao kuća. To je najstarija tvorevina, ova naša lepa džamija. Sada ona je imala neprilika u svome životu. 2 puta je bila preokretana u katoličku crkvu. Kad god su Austrijanci došli, 2 puta su dolazili su u Beograd, osvojili su Beograd, bila je Franjevački manastir. I onda je ovaj, kako bi se reklo, levi zid ili zapadni zid je postao oltar, a da je mihrab, to je otvoreno za vrata da se ulazi. I mi smo našli ispod stepenica koje sada vode gore na mahfil, na balkon, tu su dole nađena 2 franjevačka kaluđera. I onda su ta 2 franjevačka kaluđera iskopana i predana Franjevcima i oni su njih odneli i to je jako lepo učinjeno sa jednim velikim poštovanjem. Pošto ceo ovaj deo ovdje gdje se vi sada nalazite je bilo ogranci turskog groblja, tako da blizu nas je Studentski park. Studentski park je bilo tursko, mislim ne tursko, zovemo ga tursko groblje, ali je bilo muslimansko groblje. Tašmajdan također je bio ispod rudnik kamena od koga je napravljena naša džamija. To je onaj, kako bi se to zvalo, rečni kamen, on se lako teše. I to se kopalo odatle. A gore, gdje je sada park, Tašmajdan, to je isto bilo mezarje svuda. A da je bila, na primjer, gdje se sada nalazi crkva Svetog Marka, tu je isto bila džamija. Pored Skupštine je bila Batal džamija, za koju se govori da je to bila jedna najlepša džamija u Beogradu. Bila je kitnjasta i lepa, imala je malo baroknog tog stila, imala je 2 minareta, ali su ona bila polomljena i onda su, mislim, mi možemo pustiti nešto da ono oroni ako ga ne popravljamo bilo koju zgradu. Šta mene boli je da su te džamije koje su došle do toga nivoa da je možda bilo nepodesno da oni i opasno po ljude da oni uđu u nju jer može da im padne nešto na glavu, da je to bio razlog da se te džamije unište i da se javno kaže morali smo da je srušimo zato što je bila opasna po život. Tako da je naša Batal džamija koja je bila baš pored Narodne skupštine. Šta se dešava? Imate parlament, ali nemate crkvu pored toga, nego imate džamiju. I onda to ne stoji. Međutim, Austrijanci kada su dolazili ovdje, Austro-Ugari kada su dolazili ovdje, kada su 2 puta bili, oni su porušili džamije. I oni su preokretali džamije u manastire svojih katoličkih redova. I oni su imali svoje monahe tu, svoje kaluđere
i kad bi oni bili poraženi ponovo od Turaka, to bi se ponovo preokrenulo u džamiju. Onda su oni došli, Eugen Savojski je došao još jedan puta i napravio od ovoga crkvu, manastir, i onda se opet to preokrenulo kad su Turci došli. Svako je teo da ostavi neki svoj pečat. Bilo im je lakše da naprave crkvu od džamije nego da sebi zidaju crkvu. Zašto to mene boli? Zato što mi kao muslimani nismo rušili crkve. Mehmet Paša Sokolović je obnovio Pećku patrijaršiju. Njegov brat je bio iguman. On nije terao svoga brata da postane musliman. On mu je obnovio manastire. Znači, to je islamski duh. Da pomažemo jedni druge. Napravio je mostove, napravio je česmu. Ovdje na Kalemegdanu čak ima česma koja se sada obnavlja, Mehmet Paše Sokolovića. Svuda je ostavio svoj pečat svoga dobročinstva koje je naučio kao musliman. I to mi je drago. Zašto mi je drago? Zato što je naša dužnost na ovoj planeti da ostavljamo tragove dobrote za nama. Ne da ostavljamo tragove rušenja, ne da ostavljamo tragove otimanja, tragove smrti, nego da ostavljamo tragove dobročinstva, tragove lepote, tragove onoga što nam pomaže da budemo dobri ljudi. To je mene navelo u islam. Zato što u Indiji, tamo gdje sam ja živeo kod moga budističkog kaluđera, pored toga je bilo staro, veliko naselje gdje se nalazi Kutub Minar, najveći minaret na svetu, koji je ispisan kuranskim ajetima. Pored toga su bile stare napuštene džamije i mezarije, jako lepo ukrašeno sa onim arabeskama. I ja sam voleo tu da uđem i da sedim i da mislim i da meditiram. I moje mišljenje bilo, šta je to navelo te ljude, šta ih je inspirisalo da naprave tako nešto lepo, da se ja posle 1000 godina osjećam lepo. Da taj trag, taj život duhovni još uvek tu postoji. I onda sam ustanovio da je to islam. I da je to sistem života koji dozvoljava ljudima da ispolje svoju duhovnost na jedan najlepši način. U ovoj Srbiji, deo koji nije Sandžak, ogromna većina muslimana su Romi. Mislim, ili su Aškalije, sve grupe te. Oni su tu i došlo je do jednog velikog preokreta romskog života od ljudi koji su stalno bili u pokretu, koji su bili čergari, koji su išli odavde donde. Najedanput su se oni udomili. Počeli su da zidaju svoje kuće, počeli su da traže posao, oni najviše žive od pijace. Kupuju i prodaju, donose stvari, idu na pijacu i to mi je pružio jedan dobar život. Zašto? Zato što je ovdje, istinu govoreći, muslimanima jako teško naći posao. Da li je to zbog toga što su muslimani ili da li je to zbog toga što nema posla, a ovdje slabo ima posla? Da li tu postoji neka diskriminacija zbog vere? To treba proveriti. Sada ovi ljudi su slobodni. On kupi svoju robu, dođe na pijacu, prodaje i šta je rekao Rom? Ja sam musliman, ja ću sada sebi da zidam džamiju. Pa oni ili kupe neku kuću, pa je preurede unutra lepo da bude džamija, tako da je ona svana kuća, a unutra džamija. I onda tu dođe hodža i klanja. Još ne zidamo minarete. Imamo minaret, na primjer, u Subotici. U Vojvodini ovako niko nema ništa protiv minareta. Lepa džamija, ona klasičnog stila u Subotici sa divnim minaretom. I tu su džematlije
isele, tu ima i Gorana, ima i ovih, kako se zove, Sandžaklija, ima Turaka, ima svih ljudi koji tu žive, oni tu dođu i to je jako lepo vidjeti. Zašto? Zato što je ta Vojvodina malo više multikulturna. Ljudi tu dolaze sa svih strana, ima puno veroispovesti i onda se nekako naučili su da se bolje slažu i da bolje žive zajedno, tako da je možda u Vojvodini lakše praviti džamije koje imaju minaret nego ovdje u Srbiji. Međutim, na Sandžaku, koji je isto Srbija, minaret je normalna stvar. Niko ne pravi nikakvih problema koliko će on visok biti, koliko će tanak biti, koliko će šerefa onih imati. To nije problem nikakav tamo. Sve zavisi da li se troškovi mogu pokriti. To je to. Tako da ima malo razlike između nas koji živimo u Beogradu i onih koji žive na Sandžaku i u Novom Pazaru što se tiče, na primjer, mezarja, što se tiče svakodnevnog islamskog života. Oni imaju bolju potporu nego što mi imamo ovdje. Ovdje je kod nas uvek ta borba za potporu. Mi smo imali borbu za ishranu, gdje naći halal, na primjer, da je jesti kako treba. I onda sada imamo, evo, preko puta džamije imamo restoran gdje je halal hrana. Dosta je došlo ljudi iz Turske koji su otvorili ovdje svoje lepe restorane, tako da tu možemo, ima i arapskih restorana, tako da možemo tu lepo da pojedemo ako ne kuvamo kod kuće, tako da se taj život malo razvija i da nam je lakše da živimo svoj život u punom smislu reči, da možemo da se hranimo kako treba i da možemo da se molimo kako treba i da možemo da se ženimo i udajemo kako treba. Naš verski brak je priznat, tako da hodža može da vas legalno oženi. Dobro, to treba biti potvrđeno u opštini. U drugim svetskim zemljama, na primjer u Australiji, ja mogu da oženim dvoje. Mislim da oni sklope brak i to je to. Oni ne moraju ići da imaju još jedan, kako se to kaže, civilnu svadbu. Ne. Oni su stali i rekli su šta treba, ja sam rekao šta treba i alhamdulillah, razne strane sveta imaju drugačiji odnos prema islamu i muslimanima. A ovdje se mi još borimo. Ovdje još kaskamo za vremenom. Ovdje se još živimo u nekom manje više s neke strane u nekoj neverici. I zato ja nacionalno. I zato ja želim da dođe do jednog opšte narodnog zbližavanja. Da smo svi stanovnici jedne zemlje i da kao stanovnici jedne zemlje svi imamo prava. I naša prava su ista. Bez obzira na da li smo muško ili žensko, bez obzira kojoj veri pripadamo. Mi smo ljudi, a prava se zovu ljudska prava. I znači svi imamo ista prava. I svi ih moramo upražnjavati na isti način. Ne na jedno pravo vredi za mene ili ne vredi za mene, a za nekog drugog vredi nešto drugo. Država je, ne znam kako, ali eto tako, uspjela da shvati da je ona država svih ljudi, a da su muslimani ti ljudi u toj državi i da i s njima treba lepo razgovarati, specijalno zbog historije koju imamo u odnosu sa ovim zadnjim ratovima u Bosni i da se to mora prevazići. A da ti ljudi koji su najviše stradali u Bosni su bili Bošnjaci, ne zato što su bili Bošnjaci, nego zato što su bili muslimani. Sada dolazi do nekog preokreta. Ja mislim da je u psihi Srbije i onih koji su bili u jedno vreme, eto da kažem, podivljali, da se nešto u psihi Srbije promenilo i da ta Srbija hoće da bude prijatelj ljudima na Balkanu. Opet se vraćamo u ona vremena gde težimo ka prijateljstvu. I ja mislim da to treba iskoristiti i da se to prijateljstvo treba širiti. Tako da, eto, ne možete vi nikada ni sa jednim političarem imati perfektan odnos, zato što oni imaju svoje interese. A moje je mišljenje da je političar izabran da uradi nešto za narod, a ne narod za političara. Mi smo glasali, to smo mi uradili, mi smo vas izglasali, to smo mi uradili, i da smo glasali za vas i da nismo glasali za vas, vi ste dužni
da pomognete svoj narod, a ne da sedite u stolici i da komandujete. I ja čekam da naši političari ovdje u većini shvate to. Da su oni ovdje da budu sluge naroda, a ne narod da bude njihov sluga. Sa političarima koji su u ministarstvima, koji su ministri i tako, mi imamo jako lep odnos. I mi radimo na tom odnosu i to se stalno unapređuje. I sada sam isto primetio da bez obzira da se ti odnosi sa položaja, bez obzira koja lično zauzima taj položaj, da su ti odnosi u kontinuitetu. Da se ne menjaju zato što se ličnost promenila, da svi teže da budemo prijatelji, a ne neprijatelji. To mi je jako drago. Da. Postoje uvek inicijativa za izgradnju džamije. Mi imamo jednu inicijativu, sada mi smo počeli u jednom naselju koje pripada ovome PKB, Poljoprivredni kombinat Beograd. I oni imaju puno zemlje. I onda se na toj zemlji, kao i svuda, počela je divlja gradnja. I onda su ljudi napravili fine kuće, ima nekih 500 kuća koje su sve muslimanske. I onda smo mi počeli da zidamo džamiju. I onda smo tu džamiju doterali do krova. Semum polje se to zove. Doterali smo je do krova i onda je stignuo vest da moramo da idemo na sud zato što smo tu džamiju počeli da zidamo bez dozvole. I onda smo sada mi na sudu zbog toga. Ali bit će sve u redu ako Bog da, jer imamo 500 muslimanskih kuća i treba im džamija. Da imamo tu 500 pravoslavnih kuća, tu bi bila crkva bez ikakvog pitanja. Ali uvek neko mora da se napravi pametan. Uvek. Pa država, pravo da vam kažem, ne daje učešće. Stvar je u tome što mi imamo pravo na budžet od države. Sve verske zajednice imaju pravo na budžet od države. I svake godine nama kažu, u septembru će sve biti, odredili smo budžet, ima toliko i toliko miliona da se dobije, to je određeno nešto za islamsku zajednicu i svi dobiju. Desi se kasnije da nama kažu, vi ste podeljeni na dve zajednice. Vi imate islamsku zajednicu Srbije i imate islamsku zajednicu u Srbiji. I dok ste vi podeljeni, mi vama ne možemo ništa da damo. Mi dobijemo nešto po nekom projektu, ako imamo neki projekat i tako, onda se to finansira, ali da mi dobijemo jednu svotu novca koja nama pripada, kao i ostale crkve, mi to ne dobijamo. Ova podeljenost naša je iskorišćena, da nam se naša sredstva ne daju. Sada ja ne znam koliko će ta podeljenost trajati. To je manje više politička, to nije neka teološka, verska, to nije čak ni nacionalna podeljenost. To je prava ona politička podeljenost i mi to moramo prevazići. Ako hoćemo da uspemo da živimo ovde, nijedan podeljen narod nije izdržao nikada ništa. I moramo biti ujedinjeni. I ja se nadam da će se to jednog dana, da će ti koji su protiv ujedinjavanja, koji imaju neke lične interese u toj razjedinjenosti, reći ja ne mogu više da budem razjedinjen, hajde da se ujedinjujemo, ili će da odu u penziju, ili će da odu negdje na letovanje i da nas ostave na miru, da živimo kao ljudi, da živimo kao muslimani, a ne da nas iz političkih razloga iskorišćavaju za neki njihov čar. Moramo biti zajedno, to je imperativ.